boum. Depuis un petit moment, elle me fait des avances. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Atukufu lumomba Mwenyezi Mungu ikinganywa nono msholo wa nono hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali hili na baraka he kudratillahi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu yaripweni shari shahuwa na damu wa peu. Mwenyezi Mungu yarijali hili na baraka husulimwa eze famiza hatu. Mwenyezi Mungu yahifadhi uwakumori maisilamu, yahifadhi wakumoronti pia. Mwenyezi Mungu yahifadhi uwajundoma yoti nanu waluma ureonti pia. Ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yarijali kwa nadamu wa wishelezizana haina ramzazi, rambaba, ramjumba, ramazababi. Mwenyezi Mungu yarijali ezjukana her. Watukufu yesuje kaudon leniyo, yesuje kaudon leniyo, watina ujia harmana suje bali na bali. Yesuje leniyo ya mwanamshohatu ikao, ya mwanamshohatu wo haringo ujahunu haukaya yeye hazala larenyo hajahunu Faransa hamanana mzaza hahe mbabadi ya kaumlela hakadena mbabahe unu Faransa wanshi hata imzadi hasomo hajua mwana mme holikoli hujua ula mwana mme holikoli ula mwana msha demande mbaba hahe na wala mzaze ngela renyo mbaba yoka hunu Faransa ula mzaze kaja kau hafilano la mwanahe ula mwanamshe shambaba de la twa katwa hahe neze mali neze mvu ya jakaule la ula mwanahe hunu Faransa ula mwana hajambeli ya Cavardian mbaba he ukaya ngwanzu ya lolo mbaba he kajahara sheka baka mwanadamu islamu gujo hulola ula mbaba ula mwanamshe ka oblige mbaba he kaya islamu la Cavardian wa huja hajaji jumbu za ukayeti islamu. Finalement ula mbaba haraba katsumubiza ula mzaze ula moto haringe kontakti zahe na mzaze hahe dizo la mzaze ha décidé oui mama chérie mama Ferdinand ula mzaze moi aussi je t'aime mama chérie du cœur wa alaykoum salam ula mzaze ha décidé daini wanauma hahe waluhunu Faransa na Komori wambize mwanamshe ula daini Cavardian nabuwa jokaya yeti islam garjo hujarmo suje mdo joya ukaya ndola itsona mbaba mjomba kuju decide teki au lieu ya uhundra namna ili muhadisi danyina mwambie mwana hanyukaya weti mwanadamu islamu wi haikali Ismail wa alaykum salam shamji hunru mkontinye komba gamwanzo mumumbize garjo hujarmo suje raja jarmo suje ye TikTok ya hangu ibanisewa yani yibalo haukaya juzi tsandisa live TikTok ya uone sa upeu rahare jaja harma wa upeu wa hemna mwana ulona wita ya kaudova barwa yemna dede ni mwana mme yatimizi 35-40 ans ikao hakau filme boya komia mwana ola ngarjo ujamba bititi hosoni mwa mdzadze manya joni désolé au kami mekangundeyo j'ai déjà l'habitude sha ngarjo wonesa wa maori warambo ya ukaya ngwaona mzaze shetwani utsomwe maikao alawia haombe ya duambi iwana naye kajaka wone hagatsu wona ukamnyezi Mungu de mwenyele asrar tsoi havahizwa honda larinyo ekaka mwanadamu jokaba kimayoti sha tsoi hende ngwambo ukaya halawahula hauha hajota anis obligatoire halawahula yati jobaki ye mabinda ya domnukia deka hakana mvu hajorenge mabinda yao ya liso wanzuani e mabinda hao yabona mdojo wanyanya suwa maoroka yanganyi na mzaze shetwani nuhusi ikao katina roho weiti mwanadamu ya stahiki
a vrai dire yakane ubinadamu na unadamu shahadiwa za kama wanadamu hufa makalima mzadzalawia ya yamba obo wa maore hewe banyika mla wahaba wangazija wanzuani gasi harma msiba kusonti pia alawia manywa joni katuleme wa hohaba makalima mai toi hadiwa za yaukaya hakanzuani ani hakamayoti le kafalajiri ihomayoti wanrugwa jaka umona katuli ya Mwenyezi Mungu shahahea gwamboka ya menjakoza si jama la réunion njene nani ni balaho de l'hôpital shaka iti urgent ya dohundu hamba makalima nusia hanyu nana wana shwangazija nana wana washe wa komoro wanzuani nana wa maore mumlomeyonu husinu vanukoli ireweka urowa badibwe mzazo tuhombe ladu wa Mwenyezi Mungu ya wetina muo shavrema mzazo wa hivyo badishi nrushape ushujwa uhoma duniani vuyakaye mzazo woi mru ikao ya tsona mindu gusputado amba ukaya amjohe data nyezomba bahanu ikao ya kaurongwa mjishilie mdojo ukaya hewe oyi mzazo ikao ngujobatisha mru nziani ya mko sherewe shinunga shaba makalima madziro ezahunra yensi ani osheswa shamao resonsi piangar kozao remzuani remgazija remumali remaure oyi harma sijuru karja kama na kambadu wa Mwenyezi Mungu mvukishe makalima mayaya mba mweshila nyoti pia ya ukaya mzazi alawi ya manywa joni harongo wa juzi amba ukaya wanzuani sécurité ya tutainu yija watori protege wanyi mtuamilwa ni nyumba zanyu mtuamilwa c'est-à-dire ili mtuamilwa neze nyumba sha wongo jo protege wadua zake uko protege mru Mwenyezi Mungu uko protege shumbe sha wazungu wala pompier wala wakautamba nizero hozaha wajo uzitlia alafu kujaona shahuja hukansi gamkoma kalima mwishi wa maore na muhunre namna mrenge mjufumo wahanyu wayi mumfunge bawege na rankini denu wanzuani shatibure banga bwanadamu wasubuti wakwenda tawarenge mru hamade yukawe mru mshe ya hunra mru ya mlu la hatazade nae ze sura wizozo sura nziro sura zabwe makalima ya shetani manyo yahe manyo vraiment je sais pas quoi alafunga mwatsukaya nusia hanyu wa maore kamrenge mzaze woima mklia harma barika mampiha hawiyenda vuruzwa baharini na weti mwanadamu gamtuma kalma yahe mwishe mtijoba gamukazon rabu mwishe wakamba ukana njajoba kimayoti njajoba kimayoti wafuhanyu wadoni nukia babi mtujoro nga nimliseni eski ya umakalima mwanadamu abidia yabe n'importe quoi nyama hamadashinu amwoti na ngubanu mwishi mais c'est quoi pourquoi tu as volume bwamato mata kushuka ona msharwa rakata miria oyawa kawa si jeune fne mrongo wa mafaransa jodota na mwishi kutulie mwiri tuwono leo bwamato utsa ujodzitie bana leo wansi mwaketi van maili hitza wa maurwa wanyei maureni ata leo vora kafalaja msamudzitarari militaire waona militaire mrongo wa mafaransa wanja msa wa faransa msamwa ya martolia ide watu kwa sa ide zao Somali vriza gardi nikamilichia hoyu endarenge mwiri endarenge mtinini ndo tresonezi ndo ikutu bawi bawe ma militaire yetu wa Syria zao wa Faransa wamita twasongwa titala hewawe na ntali wa mtsandra nzuani nekati tala betsandra nzuani yoti problem wa moto jwa warongo titala betsandra nzuani na kota ala manati tana ke uvundu ovu afao na janangia na wadi na ala watato wafo wa watu wa vingenzono watepe markabunu wandradzio songa wafikiri mtanjone espire uwafu afao na kojomrezi na kojonstamile nuvo mwaka hayati tavu mafajo mstamile na mwendrio eti bawambari titala tende tijala la renyo Faransa be ufikiri je litaka na koza na kola wafani mwakondo na kondo mrenga ntimdisani pia watu wa wafamu washonga mmoja wa nyanyi norma kanibali kiro inde
mwasomea dua mba neti de wanyumana jenuka msoma doto kama fete hanyu. Karimu tanda komore. Mamangu. Fashionu usendra unubana ruwa j'abuse. Tu abuses. Gamonao ya ukaya shinu nishinu shumbe. Wamaore. Unu wakati wa msiba. Unu wakati wa msiba. Unu wakati wa umbela na dua. Mbuli ya shei nyama. Gamrudi tena nzambe. Mbuli ya shei nyama. Mais mia une idée, j'ai pas envie. Sheire we, et je le répète. Nzadzi alawi ya manyo joni à chaque fois ngunjionai. Nyezi mngu yo uliva heni ya yamru. Wei kaubidi ya hunde correction general ya huwa maore wa mtowe iho. Ba wei mbese weti maore. Wei hapua Ethiopie. Haulinu kanibali. Alawi alinu kanibali. Haukama nadamu ya tsuna msiba, ya huwa nadamu wa hafa. Shaya subutia mbe ukaya, hajorongo wafuwa hatu ya riliseo, walaka jajubaki wafuwa wabaki, subhanallah, izo gama ejolor amwire jezu wa nadamu waishiye hata wa maore wanyu mrambu ukaya shinu inyama, wasaidera usikema imeo tindo wafanya nizo. Chilindo wafanya nizo tido rula. Basi bale Mwenyezi Mungu aja kujuhusa damwile. Pia watia safeke wa maure na mhime jori. Mwenyezi Mungu akaujaja hose damwila pia, subhanallah. Mwenyezi Mungu akaujaja wawa nzuani nuangazija ya hose damwila pia. Gamwishoma kalima majiru hamada yanu. Shonga maureni angia shonga mana hedia wakao babo watu wawania maureni leo atarlio babo. Subhanallah. Hewawi na nchali wa mtandra nzuani nekati tala betandra nzuani yoti problem wa moto jwa warongo iti tala betandra nzuani na kotala mana titana ke uvumbu ovu wafa huko na jana ngia na wadi na mwishiao na ala wadato wafua huko wa watu wavinge nzuani watepe markabunu wanradziyo songa wafikiri mtanjone espire wafua huko na kujomrezi na kujomstamile nuvu mwaka hayati tavu mafanjone mstamile na mwendri huko. Yeti babo mbari titala tende tija la renyo Faransa be. Ufikiri je litaka na koza na kola wafwani makondo na kondo mrenga ntimlisani pia watu wafamu wafwashonga mmoja wa nyanyi. Wafwashonga makanibali. Kilo inde msomea dua mba neti de wanyumana je nuka msoma dua toka mwafete hanyu. Karimu tanda komore. Mamangu mrufikiri mwanadamu wa kolisera la madzi. Fashionu usendra unubana ruwa j'abuse. Tu abuses zerabuzi. Voilà fashion. Si c'est des humains tu vas les ramasser, tu le manges, tu kutoka tena van. Là pareil mazume wa ho. De la kondiza babo kama kawaka mti humain ma imbécile mtotoja bwa janye madzi nisimbloke kam amba ma humain wa shonga kara wasaidera ngusuke ma humain otindo mfanyia nizo tinido mfanyia nizo tido rula basi bale Mwenyezi Mungu aja kujuhusa tamwile pia watia safeke wa maure na mhime joli ritinini maure wa maure na mhime na tafadhali wa maure na wamsongo wa lolo na wajenu wao. Non, vraiment c'est abusé. Vraiment, weti mwanadamu, désolé, ba mikado makirespe mrumshe, shaweti mrumshe, mrukado respect, mrukado makirespe mrumzadze, shoti mrumzadze. Chinu nyama, et je le répète, chinu nyama pour la première fois que j'insulte une femme. Chinu nyama. Gamrudi tena nzambe. Wa maore, chinu nyama la uya.
Usuka jo wele kata jo par sa moto nziani hamre mema beye hate manuela de la wada. Ulati mwanadamu. On l'encourage pas. On l'encourage pas. Garfanyo wanadamu ti pia wa mdeteste makali mama yayamba. Garfanyo wanadamu ti pia wa mdeteste onekashi nyama. Hadi waza ukaya hafanya 5 jours à 6 jours. Kajauna mwenje, kajauna maji, kabajaka rezo, kabajaka connexion. Hadi waza mnyezi Mungu. Et mwanzamvu wambabi mfaransa. Hashidi habi harezo. Ce jour même. Hashidi habi hamaji. Ce jour même. Mnyezi Mungu hafanya me non. Mido ujere. Shatsida ubala uya. Alafu mzadze wenguro ngwelianza mzadze manya jone. Mzadze wenguro. Wina behati biyadsu behatisha. Ima vayu wenda unziani warenga wa mtafada. Alawu ya unkunjionai. Alawu ya unkunjionai. Ya Latif. Nyezi munarpene shari. Wandu gohar madua. Wandu tsahinamna. Nyezi mga hifadhu maore. Nyezi mga hifadhu anade mwaluma yote. Nyezi mga hifadhu makokoni wajazoluma yote. Ala uyangula mwazgelegela baba ukaya hala mayeti. Hende la reyo jokahu baki mayoti bada yu Faransa. N'importe quoi. Shahutla wa huja la reyo duhunda makalima duhamba ukaya. Njabake wafuwa nyati jado nukia. Ben jorangani mliseni wafuwa mafiti wafuwa madzi wa. Subhanallah. Badi mwanadamu jauho duniani. Wemzadze we yalo duniani. Alafu gojohunga nusu wa maura dobe tati ambwa. Ule tata ule shetani. Ule tata ule shetani. Nuhusi. Ya Latif. Badi mzadu ina rohobi. Badi mzuani ya kawenda ya kensi mzadzalawi ya mkensi ya mfanye ya mheye. Badi mzuani ya lazindu. Mzuani ya kuli ya kawenda ya lalina alawi ya tazade na ye. Badi mwanamme ya kautse ya alawi ya mreme. Wei mwanamme ya late kaseti. Moi je vois bizarre. Humdutsona mdu ya wehemindu. Hotsona maneda mudu anyawe hautsona mindu. Badi koli papier. Badi koli ngabwanede mwanza papier. Waya kamrugondo ya tsahi papier atendare ngalawi ya mbuema vaja ya lalenaye. Tsola ya kaneheni ya rohombi. Ya tsododo wanzwano tipi ya nuangazija. Pour rien. Hasubabu de mwikaude ya mrenga ukati maore. Maoro lona kirtasi kajajolo la lawia. Kajajolo la dena ye. Kajajolo la dena ye. Shawo mwikau lo sam papier. Vanu mrujwa uhulash onati ule papier. C'est pas n'importe chahoula qu'on peut manger. C'est pas n'importe plat qu'on peut manger. Heli ya lawi ya liyo kajameli tia hundre mwanamme ya bengu mlolo hau ya zade na ye. Wanduga tsa wandu na ziungo na mindu. Wende urange tsola gena rankuni. Gena upeu ye mzuani hau ye mgazija. Ya renga lawi ya lalanaye hata tsonga lawi ya lona usiunas. Ya rongo heli ya nzo karjamsami. Ye mzuani hau ye mgazija. Ya tsonga lawi ya lona rajinasi. Ya tsona pitié makalima ya. Ya tso bise makalima ya. Ya tso limite makalima ya. Kari jamsami hisi wanzuani na wangazija. Haukanyidi matunga lawi ya tsola ya rende hashetwani nusumbiani. Hatemu wahafa ya wade yao. Hata yalo kontano wahafa. Hata yalo fier no hafa mali kafala jilijuzi. Ikao ya rongwao nai. Ya vumba ani ya suheteo. Karjasami mwanadamu bakoli vraiment hanza papier mrujwa uji mrujwa honda badi koli wanromba mrujwa ula sibiri hapono sibiri ndai bon gamumlot parce que ça fait mal le cœur gamlidinga jez sabaga mutwa mashingo gamanzwana damu ti pia
pia gamrudin rejez wa maure wa ishi makalima ala uya manyajo na kauyamba hapo et je le répète gamrejezo dede wani na essaye rwahe maure yatu ime washonga kara wasaidera usikema ime otindo wafanyia nizo tilido wafanyia nizo tido rula basi wale Mwenyezi Mungu asha kujuhusa tamwile pia watia safeke wa maure na mhimeri weshi kali bala Mwenyezi Mungu akaujajia hoseda mwile yoti pia wandu a fait parce qu'elle est contente ce deux mots là. Hewawi na ntali wa mtandra nzuani nekati tala betandra nzuani yoti problem wa moto jwa warongo iti tala betandra nzuani na kotala mana titana ke uvundu ovu afa ohu na jana ngia na wadi na alawa rato wafua ohu wa watu wa vinge nzuani wa tepe marikabunu wa radziyo songa wafikiri mtanjona espire uwafua afa ohu na kojo mrezi na kojo mstamiliani vumwaka hayati ta vumafanjoni mstamiliani na mwendri ohu yeti babambari titala tendea tijala la renyo Faransa be ufikiri je litaka na koza na kola wafani makondo na kondo mrenga nsimdisani pia watu wafamu washonga mmoja wa nyanyi norma kanibali kironde masomea dua mba net de wanyumana je mkamsoma doto kama fete hanyu Galia Bouyatsiha, regarde comment subhanallah et oui kaje tu ram ignoré là